Hello guys, I'm HONJAI KONYAK and welcome back to my YouTube channel. monyakshu busti ase to tade Christmas trophy organize kori ase. So itu bra tade khila manu khan aro tade ground de manu kiman chama hoi ase kinega chama hoi ase aro tade stall khal khola aro tade ball khila khan sob dekhai dibo. Itu bra video screen de na first to last section de na request kori ase. So itu kan ase ball khiliole chama ho khan ase. So itu do MCS show. Hi. So actually monyakshu is one of the largest village among the Konyak. So that actually ade kiman manu chama hoi ase aro kiman chun khili ase edu kan apni kan sob dekhai dibo aro tadi stall khila khan bi dekhai dibo moi logode ja edu chukri di dai ase. So moi khan idia one by one dekhai so tadi stall ena boli ase. Yang sao dong sih? Tadi stall kasi so stall busy khuli ase tare ami kan ki bisari dukan shop pai jabo. This is chal muri khal bi dikhai ase aro ki chips amni khan lagibo dukan shop pai jabo. See kissing how do we finger aro chewing gum kan soap yes ground to pi si dango ase guys ade manu pi si jama hoina ase. So tade tai kan line up gure ase ground de area khiliule shuru hoise to audience kan aro tade khilule jama hon sob dekhai di ai wale chai kamo guys area ground de ase. So ade manu moi logole jagan area ase responding bosses NBS executive sen NBS executive sen Haima council members Kongbra sen Du Baji Rashroom Haimadai match official Saubalai Hechamai Khadija alam ni ini ini tak cầm na
Itu ibu sih. Guys, achila video iman the end guri ase, so achi bisi enjoy thakise amni kan moi dikai dise tate football khila khan iman first to last tak thikane hole half hoina amni kan ge bonai na anisna amni kan thik pura size koina hope ase. So next video ge log koribo itu ra amni kan video ge subscribe aro like share koina rakhibo na amni kan ge request kori ase.